Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kitab Al-Quran kalam Tuhan, pedoman urip urang beriman, beganda paladung cucu Adam, soyang tim baca kitab Al-Quran, beganda paladung cucu Adam, soyang tim baca kitab Al-Quran. Sandaya ada begong ada rata pulang tongkar bahana ora mati anu nabu panjerano gado adan hat pada meda mati anu nabu panjerano gado adan hat pada meda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.